Yes, twongeye kubaha ikaze nanone hano ku muyoboro wa YouTube channel Mr Today TV. Uyu ni wa mwanya tuba tubagezaho amakuru agenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika duhana imbibi. Mu bihugu tugiye twegeranye duhana imbibi hose tugenda tubagezaho aya makuru. Reka amakuru y'iki gitondo tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu tuyahere ku kinyamakuru BBC cyatangaje inkuru ivuga ko umugabo w'intarumikwa, umugabo w'igihangange wigize umunyapolitiki ukomeye, by'umwihariko akigira ikinani ku gihugu cy'u Rwanda, akaba aho yarari mu buhungiro birimo biravugwa ko yaba yitabye Imana muri iki gitondo mu rukerera rw'itariki 7, witwa umugabo Kayumba Nyamwasa ngo yaba yitabye Imana. Aya makuru turayakesha ku kigo gishinzwe gutanga amakuru by'umwihariko yo muri Afurika hano imbere, bo bavuga ko umugabo witwa Kayumba Nyamwasa yaba yitabye Imana. Ntabwo iyi nkuru iramenyekana cyane ko ari amakuru nabo batahagazeho, gusa ngo ni inkuru irimo iravugwa cyane kuba Kayumba Nyamwasa yaba yitabye Imana. Ese ibintu nibyo? Amakuru arambuye turagenda tuyamenya mu masaha ari imbere.